Sanibonani ibizo umchasiseli Sinyemnye sentombi zasemzingwane la sinobaba uNleya. Ngicabanga ukuthi abantu niyezwa izinto eziningi amahemuhemu ngapha nangapha kuthiwa abantu kuzomela besuke la eSouth Africa ikakhulukazi abantu esingathi ababizwa ngokuthi ngabantu bokufika especially ama-Africans ngoba siyazi ukuthi abantu bokufika abaningi khona ama-India ama-Asians khona ama-Europeans kodwa-ke abantu ongathi lento ibheke kubo ngabantu base-Africa. Comrade Nleya, ngicabanga ukuthi ngifuna ukuthi angize ukufaka imibuzo eminingi, ngifuna ukuthi wethule nje ukuthi isiyisizwe kakhulukazi singethi ama-Africa or abantu baseZimbabwe sibhekene nalento le ekhulunywayo mhlawumbe yini lento le kahle kahle? Salibonani bantu bakithi, okhulumayo ngu-Advocate Dumisani Nleya, ongu-Director we-Phoenix Foundation of Zimbabwe, ongu-Chairman we-Joshua's Witnesses Revolutionary Movement. Into le ekhulunywa ngabantu ngaphandle kwakudala kusabuthi inkosi okwamanje kuma-democracy lawa akhona akuvunyelwa. Akula muntu ongasukuma nje elizweni athi ebantwini ngomhla onje lizahamba. Yikho mhlawumbe endabeni zokuhamba liseqa imingcele lisazi ukuthi kulabo ma-visa izwa abantu ngesintu omunye leliyani ilizwe lifuna ivisa, leliyani ilizwe alifuni ivisa. Kahle kahle ngeqiniso wonke amazwe afuna ivisa kodwa kuyadipenda ukuthi ivisa yakhona uyi-aplayela ungakasuki noma uyi-aplayela ungena elizweni. So wonke amazwe ayayifuna ivisa kodwa kuya ngokuthi uyithola kanjani. Kula mazwe afana lamazwe la abantwana bakithi abahamba besiyasebenza khona asengcele kwezilwandle kuyabe kufuna uqale uyi-aplayele ivisa yakhona ifikele ku-embassy yabo eseduzane ususiyayithatha. Kodwa amazwe afana nabo-South Africa lawa engesinto okuthiwa awafuni mavisa ayayifuna ivisa kodwa uyi-aplayela immediately nxa ungena elizweni, right? Yona leyana ivisa yiyo echoyo ukuthi wena uzahlala isikhathi esingakanani noma uzasuka nini. Ma ilokhu isasebenza ingaka-expire akula muntu noma olegunya ofana lepholisa noma umuntu osebenza e-Home Affairs ovunyelwayo ukuthi athi hamba. So ngikhulumela phezu kwesimo sokuthi kusukume abantu nje abangenani elizweni. Abantu laba elibabona bekhuluma kakhulu uMrs Zuma nobhuti inkosi khona Ndabandaba aka Phakela Mthakathi lo Ngizwe Mchunu ngabantu abasebenzela ama-non-governmental organization. So abantu laba ngomthetho akula non-governmental organization evunyelwayo elizweni ukuthi yenze umthetho ukuthi abantu abasuke elizweni. Ngiyabona sengichazile laphana. So indaba yokuthi ekupheleni kukaJuni abantu kuzathiwa bahambe emakubo belamaphepha noma bengela maphepha ayisebenzi. I-South Africa ivele iyilizwe elayo imithetho yayo yokuthi umuntu ongela maphepha noma osephelelwe ivisa le kade sikhuluma ngayo ngithi yakunika amalanga usuphelelwa ngamalanga use-South Africa wenza njani. Bakhona abantu abavunyelwe abalegunya abafana namapholisa i-SAPS labantu abasebenza ku-Department ye-Home Affairs abafanele ukuthi bangathola into enjalo bakuthathe bakuvalele bakuhambise bona elizweni lakho. Angeke baze bamemezele bathi uyahamba ngelanga eliso, baya kuthatha bakuvalele bakuhambise bona. So lento eyenziwa ngama-organization lawa esiwabonayo asevukela amalanga ayikho emthethweni. Thina sizaqhubeka silandela umthetho we-South Africa ukuthi ma ngabe abantu abasemthethweni abalegunya lokuthi babuza abantu ukuthi i-passport yakho ikuphi bengakuthola ukuthi usuphelelwe ngamalanga noma kuyikuthi awula passport kodwa uselizweni ungasomuntu walapho ngenamvumo
bakuhambise bona endaweni abakwazi khona ubusuhanjiswa yini. Lokho kwabantu abazikhulumelayo ngokwabantu ungathi uzwe abantu bekhuluma etshwaleni besithi kulabantu abathile abazahamba, wena lawo usubandakanyeka laphana usuzibluetooth wena usuhamba. Abantu thina siyabagqugquzela ukuthi bangayindawo makuthi kulabantu abalesifiso sokuthi ba-extend amalanga abo bese-South Africa, kukabili into ongayenza lapha uma use-South Africa amalanga akho esephelile. Ungahamba ku-nearest Home Affairs ufike uthi ufuna ukubona i-immigration office, uyitshele ukuthi wena usalezinto zenzayo elizweni kodwa amalanga akho asezaphela, kukhona imali oyihlawuliswayo, bakufakele amalanga awudingi ukuthi uyebhoda. Kodwa ma uthi uyavuma futhi transport ungagijima uyebhoda, ufike ubatshele noma amalanga sokusela amabili noma elilodwa, uyabatshela ukuthi hayi sengibonile ukuthi amalanga lawo engiwaphiweyo awaseneli into engifuna ukuyenza, ngisazohlala futhi esikhatshana. Bayakudindela uphume bephinde bekudindele ubuyele phakathi. Ya, ngicela ukuthi uchaze exactly lapha le abantu abaningi ngicabanga ukuthi bazoyithanda ikakhulu iyona le part yokuthi amalanga uyakwazi ukuthi uwafake ungazange uhambe eborder. So ngicela uzame ukwenaba lula ukuthi mawuthi uyahamba eHome Affairs abantu abaningi aba-understand Home Affairs. Yeah. Ngiyabonga. Mangabe mhlawumbe ngizofaka umzekelo ngithi angithi namhlanje umhla ka-28. Yeah. Let's say amalanga akho ebesithi mhla ka-1 kumele ube uphuma elizweni lase-South Africa. Ungahamba kusasa kumhla ka-29 uhambe e-Department of Home Affairs. Kukhona ama-Home Affairs lapho elibona khona abantu belayinela izithupha beyenza. Phakathi every Home Affairs ilo Chief Immigration Office. Uyafika laphana emnyango ubatshela ukuthi hayi ngizobona u-Chief Immigration Office. Bangakubuza uyabatshela ukuthi hayi ngizo-extend amalanga. Ubusuhamba bengakulayela lapho kulo Chief Immigration Office, ufike umchazele udaba lwakho, umtshele nje kube lula, ungayenzi ukuthi kube nzima, kube lula ukuthi hayi bekufanele ngiyewoda eSprings kodwa ngoba ngisase-Joburg ngapha le transport zakhona ngikalungisi kahle, ngisazodinga maybe enye iviki. Uza kutshela yena ukuthi angezelele iviki imalini, ufike ukhokhela phana bayakudingela epassportini yakho ungazange usuke lapha wahamba ndawo. Siyabonga kakhulu Advocate Hedleya. Engicabanga ukuthi abantu bebephenika kakhulu bethi u-30 mayefika kuzoba mhlawumbe nezinto esesike sazibona kakhulu zisedlula ukulinyazwa kwabantu, okunye sometimes kugcine ku-leader to ukufa. Sike sabona izinto ezifana nabo Elvis, okwenzeka ku-Elvis, nokunye okwenzeka ngalikhohle igama lenye indoda yaseMalawi okwenzeka e-Alexandra yase-Mozambique okwenzeka e-Alexandra. So abantu bebethukile. So siyabonga ukuthi ubanikeze leso sibindi sokuthi inhlangano eziyizo ezikhuluma ngale nto leyi akusizo ezilegunya lokuthi zenze yona lento esisenzele. Siyabonga kakhulu bakithi, sicela ningakhohlwa ukuthi li-subscribe phinde niyishare le video ikwazi ukuthi ifinyelele kwabanye abantu baluthole lolu sizo. Siyabonga kakhulu.